Dipanggil orang kan lain kan? Odro pi bain nanti. Bain mah panggilanmu bain masa palang tengah palangnya bain.
antara saudara penghiburan dong. Apalagi nih ke hiburan. Balik ya? Oke, balik ya. Kamu ada mulai berkaca pas lebih dong balik dong. Sering kan jauh kami ibarat gua nih. Sir, saya bikin menarik sekali. Beliau nasolatku.